Welcome to Rasil Live Discussions. Koigi pareng naina chatthajariba Rasil Live Discussion gi manga suba episode ta koina saruk yabinaba haijaba matamda masagi achinba kaya kaithoktuna harau harau yabirakpagi damakta respected sir Buya Muyum Alhas Abdul Kalam MPS Assistant Director MPTC Rasil Education gi maikaidagi taramna okchabagloina thagatpa phongdokchari amadi nasigi live asibu yengbiraba viewers singbasu taramna okchabagloina ikai khonbu chari koigi ngasi thamjariba topic education haiba koigi generation kya da kana ba piragadaba koigi hajojik sangdaba yadraba koigi adugumlaba amoriba education haiba topic aduni koi hiram asida khanna naina janabagi damakta koigi guest ta koi sir respected sir lemchindra leibire maram asina koina nasigi thamjariba hiram asida khambiningba wahangching leibiba taragasu madu viewsingna comment section da hangbiro madu koina marakta lokhatchaduna koigi pakhom pibagi tanja adu laujage अहनबसीदी कोइना सारगी मफमदगी कोइना खंजनिंगसे सारगी एकेडमिक कैरियर हाइब तारे सारगी कैरियर से सेमनबु होनरक मतमदा करी करी प्रॉब्लम थेंगनखिबा दुगा मदु सारना कमायना कोइगी थेंगनरगा ngasi स्टेज असि यौरखिबनो अदुगा सारगी अचीवमेंट कई कई लेखिबगे हाइबदुगी मतंगदा सार संगतना थम्बि अहमदा अइना अखोगी राशि कोचिंग इंस्टीट्यूट मरोना कॉम्पिटिटिव एग्जाम लोना एजुकेशन की लमदा अखोगी थबक तौबिरिबा इंस्टीट्यूट लोना मदुगी थौ पुबिरिबा खुदिंगमकपु इकाय खुनबो उच्चरी येंबिरिबा ताबिरिबा नसिगी थौरम मसिबु थवाय यावना ताबिरिबा पुमनपुसु अइना इकाय खुनबो उच्चरी मी खुदिंगमकी मागी अखोगी background khara laigani achauba mi warasu apikpa mi waragasu achauba haiba leite apikpa haiba leite magi struggle dugi wani ai isu adumaina khara adum laiki yam samna harakanda ai su akhogi khungangi lamda lilong horaibi turel hanbi upaktong makhada laiba alhaz laikhidraba alhaz muhammad abdul jabbar amadi rashida begum makoigi macha nupa mangas अखोगी नुपादना हलनी इसिन नाव तरादा नुपादना हल अदुगा अखोई तरादना तरुक सुबा हाइगदरा अदुमाइना पुअगा इसिन नाव यामना बिग फैमिली अमदा चावरागा अखोगी हौजिकता खुंगंगी लमदा मरोइना लवाइगी लमदा अखोगी लाइरिक एजुकेशन दा थवाई यावजबा अखोगी फैमिली अमना मिसक अमना छात्र अमना अखोगी स्ट्रगल तौरिबा अदुगा चाप मानना आइसु स्ट्रगल तौरगा एजुकेशन की मंगाल फंगगा ngasi sigi ikai khunaba pham oiriba miyamna pamnariba miyamna akoigi yauge haidra tanariba aduma phida sida yaurakpani aduna akoigi class aisu lp da matam gara tamai akoi lower primary school da adu khara lairaga adumaina sum government school da akoigi primary school junior high school Lilong higher secondary madrasa Lilong horrific college da chingbada adum government gi institute chingda tamai aige father su akoigi ahan ba high school gi junior high school gi headmaster oiraga last ta akoigi JDO in charge puraga loikibani aduna mana private school da like tambasi akoigi government school da like tambasine hena mana preference pi aduna maram oiraga ai so adumaina government school da tamai private school da am tamningji cycle thauba pangthi cycle thauba matam du dai gi father du ahan leyo yade ani aji second hand game lebi ki aina high school kabada aduga lot of issues like adubu akogi class 10 pass taro matungda aigi anoba saklon oina competitive exam je aigi inegi masa mi chaudhuri lilongi ozai slaw oina khangnaba 5 star english high school ki principal housing oibiriba
magi matung illaga akhoi competitive exam se magi matung dagi tawraga aina competitive exam gi wakhal mala ai father na so yam encourage tawe quiz gumba to so yam yauri as a competition debating daga so adum yauri adum first aba na ayamba second aba third aba adum yam yauri adu average and above ki satrani yam phaba satradi na te isi admain tawraga akhoi gi class 12 so laga graduation da de ai isi aina khanmada adum competition fazana ngamma satra mu oi ki matamda admain tawraga graduation loiba sida physics da first class honors tai pass tawi lilong horbi college gi mi kuntra mari thabada khoi ani physics da first class honors phangmuda ai khalle aduga same time adugi timing da ai competitive exam gi adam preparation hogre ai khoi gi magazine ma'am paraga khabar paraga amain tawraga tawkan sida combined defense service exam si 2001 da ai ahum lak phawi aduga combined defense service exam si hoji colonel weripa lilongi sayid masina pharak pagan dai de khoi da inspiration ma on the p magi matamdugi competitive and the literary awareness committee ne lilong da man yam kana drive tawi noi no hojik tawre sumaina aduda aina quiz ka tawkan sida out question tawji am khum kholaga moina dum prize ga pi khot tawraga ai on the confidence ma build tawi amain tawkan sida gidi CDS की एग्जाम से लाइव थी तना इजी 28 SSB अलाहाबाद ता कोई की इंटरव्यू SSB इंटरव्यू सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की इंटरव्यू चल कान से दा लोइना सिलेक्शन तौर कान से दा मेडिकल दा आई मिट से कितंग इशू ले रम बदगी आई से अमुक रीचेक तौर रोइना थारागा रिम्स तौर कान से दा आई मिट से कितंग इशू ले रम आई अदु मदे पंजर रोगे प्राइवेसी होना अदुना मरम वरगा आई हलगा चत किद्रे आई तो ठोकरे force line si tu ogena adubu ainu hona ba laptop ni na akoi gi matam du gi akoi gi CRPF ki akoi gi office assistant da SI rank ta adu dum phawi adagi staff selection commission gi stenographer gi phawi postal assistant gi phawi almain tarkan sida isi Jorhat ta 2003 ta postal assistant oina Jorhat post office ta matang khara join toramaga amuk Delhi da stenographer gi staff selection commission gi khalla kan sida Delhi gi comptroller and auditor general of India gi office to da amuk join tore aduga matang khara leramo matung da amuk accountant general office Imphal da ai lae deputation da adumaina la gan sida akoi gi ai sida su hona ba lepte akoi gi departmental exam assistant audit officer gi adugi kanai try tawe adu dawya dana sahi amma ni le kan sida ai power SM MPSC ga chapmana na thabni exam je aina ayukta na ama pai nungthin dana akoi departmental exam gi WO gi exam gi like si pai ahing dana MPSC gi like pai sumain tawra kan sida kan hona raga haitare mayam na di aina lawai musawaina haurakpani na kamaina ma phauri mu ga di amnai na kiba ko do ai form mamal dagi hena tinghodana lana thousand to bibadagi amain tawraga makhal makha kaya gi exam tharaba matungda hauji hauji aina tawjariba Manipur police service ki MPS ki phammasi phangibani mari shuba service ni si ai gi government gi selection da all are selection na tani last aina thadu meji accountant general office Manipur Imphal da is assistant audit officer gi adugi exam do ai mai pagamme adubu ai som da MPS to khallamni na adu thado maga som da ai lakpani aduga hojik ai MPS career sida almost around 12 years oire adu ai DYSP Imphal ista ai matang ngara puramme Bisnupur sahi mari me puramme nungba NS 37 gi additional SP wana sahi manga muk leramme amuk kangpokpi de sahi ani gi me da leramme aduga before my promotion in the rank of akoigi grade 1 akoigi GAG grade 1 junior administrative grade mayam na SP rank haibado aduda promotion tawdri mamang da akoigi handaki irang si marakta akoigi second IRB Naran Sena Bisnupur da tha ani maya da maga puramaga hoji chahi magi maya oidore Manipur Police Training College da ai amuk assistant director oina alairi asipogi samlakpo aphon dunina थागतरी साना पुंसीदा थेंगकिबा स्ट्रगल अमदी साना मायोक नाकिबा क्या थम्बिग्रे साना गवर्नमेंट की
Lengaki school da tama so ngasi stage asi Europe ngami ha bedo akhoi yengiba viewers sing da impress ama toraka da makosa hena hot ani bagi thauda ama lakani ha bagi thajabagi chapchana thamjari sargi ninghanna ba leitaba mathang mathang sarna khangye khaliba du yaunabo honra kuduna ngasi gi sargi phamham ase phangba ngambani ha baduni thagat sarisa mathang da sa khoina lakchaning se tasengna sardi government gi school da tama abaso ngasi stage asi yauna bo honar kom tamda sada ninghan na pokite adubo hawje jeki leiriba manipur da leiriba satra 75% henadi kogi class 12 exam si loiba matungda koi government aided college amada natragna government college amada ming chansillaga kogi madugi makhada kogi manipur paisang cha paiba singna manipur government gi exam thadana kogi paisa tawraga thabuk ta nakiba kangbu ma aduga paisa koi piba ngamjadaba kangbu duna kogi yumban bagi punsida khongda duna mana sahi trani thoi trom doi mana tamaiba larik adu mai chaba phangdana koi khangu takta loisan kibagi kogi adugum laba ama koina tatana uri masi koina tasengna chhatra dugi akoi motivate tawnaba leitabdagi ngasigi sigi stage yaukribra natragana se karamba soiba leidagi छात्रना तत्तना मतौ सुमाइना मागी नोदो सागे पर्सपेक्टिव ta kanimena thamiba ya aina haining base adune ngasi dagi matang bhargi mamang da so aina around 3 months ki before I give profile Facebook profile ai thagat pani competitive exam maro na central government gi koi ki makal makha ga gi job career opportunity leyaba national defense academy da hairo adagi army da change hairo navy da change hairo even pilot oige hairo adugi level am leijere lower level da change harga agnivir gi so dum leiri agnivir si sida koina physically chen chong chanaraga larik para kolaga aduta dum khanga da potni adagi aduna taba railway recruitment board ki leiri akoi gi bank ki career opportunity leiri adagi charter accountant ki machine thi bangam da ba makhai leigri assistant commandant gi staff selection commission gi post mamam leiri stenographer gi leiri steno si bu he hairaba mi amana steno se fluent oina phajana iba heraba 101% I can assure you you will be got a government job Shimati Thazabiro, I Swiss Teno, the Horokibani, Adu, Haribasi, I guide Amakang, I want the Tapira Pani. Nang Tabak Tangi Haragati, Nang Istiano Tamuena. Haibugaina, Dhani, the Salaga, Kesampata Tameta, Humda Ilwe, Matamdugi, Honorable Minister Yung Kam Irabot ki PA, like Drava was Imran, personal assistant. Mana is a high Kalam Nang Stiano, either Mina Tenang English, Yam Lingie. Nang exam achobu hono nang steno city thawum de loirani haiba thawum dai loigreba dhani te sangjil laga type to kan sita isi yam thu no moina certificate pirakreba almain tawraga isi steno so tum loigre adem ka CDS combined defense service exam ju khalle SI gi ju khalle pangkat da khangreba adu main tawra kan sita in haining is akoi gi hojik leriba chhatra sing sita makhoi da mobile phone ama paira kan sita misuse to ba phone do Nupi ngang wari saba game sana ba dagi immoral loiba videos yeng ba khot pa adumai tawraga matam manghan baneba haujikti noina su sita hojik noigi rasi na su yam kan hona dana competitive exam gi education gi atai moral values mayamong gi chumba kana ba pota moi chanchan deba hojik nang noigi viewer to kya yam no yo yam moi viewers there at least 10 lakhs 5 lakhs 2 lakhs kind of talk of never above Tabama, above Lebamu, Haragati, above Hatra, above Kunai, above Kangu, Moragadi, Adu, Akoishida, controversial way ba Pangalamana do Torame, Maitayim Nadu Torame, Cookie Nadu Torame, Natraganupium Nadu Torame, Haragadi, Adu viral video do viral chalani. Natraga Kogi Lebaki, leader, losing machine, Kogi, Ainanga Moidabo Poto. Losing Bamba Dudan, losing but sing the Tauri of a government, I call it government, pie, losing Mayamana, authority pie, losing Mayamana, Adu Pamung the long Hipaga criticized already. Amukto Kasukai, and Nira Tokasukai, Adam Chahichu Patoneva, positive or Kanatabada. Aduki Motamoina competitive exam with Larry Paraba, Kole Sang Nina Karaba, school Sang Nina Karaba, coaching Tauraga, Kolaga. Sagimas Muigi Kangdaba what knowledge may am enlightened Taura Kansita, Mika compete Taura Kansita, sports kilam the poiro, morality kilam the poiro, culture kilam the poiro,
arts and the fine arts ki maram da oiro lam subject mayam am lei ba khoi gi akoi bata isai sakpa phau bo su cham manai MTS officer wo su cham manai IPS wo su cham manai afau ba artist am wo su cham manai ai ga sadananda ga kesu khena de he is also a very popular person he is a very artist aduna aina inkhalak leba maroina akoi gi khunai sigi tungi umbiren oigadori ba chatra sing noi da haning isa noina college ka da ta gunu handak ta su akoi gi honorable CM na akoi gi lauthokra baduni college khuding makta akoi gi percentage su na karaga larik tamaga phajana competitive environment ama create ta godabni haidana aduna akoi gi matam da lilong harbi college da ka akoi noina lilong harbi college haibai wani ya phajana akoi attend tau ki ba class oza mayam ga discuss tawdana adu mai tawraga tawgi adu akoi mapan da chala kan sida atopo college gi chhatrana ka akoi da number ngam nateba we born and brought up at a village we read our education at government schools but those colleagues, those competitors from private who got their study from private colleges, private institution, they never go ahead of us. Aduna hygienic madi noina asagi noina asagi noina asagi private tamaga koi mi oini government tamaga oiroi hai ba sum bokhal si thadok piu noi maram jaba institute private ki sulai oja sum yam lai yum da lai kan honor kan state government gi job phangbai ba si da mi khara ka kini marai ba phaba mi khara sangalai ba adagi magi pros and cons yam lai ba mi khara duna phangan amna phangaroi thangai che government job pa le ga di akoi gi competitive exam gi through the central government gi maroina state ki su tum yai atop pa even dubai da sa khrasu yai canada sa khrasu yai opportunity phangal loire adumain tawraga tawdraga di hausikti global village ni ai yum da phamaga phone metlaga leiraga ai adu oini ada oi hai ba du gi porto madu topi o hairi by the way I just 2 minutes again nang thagachari sa koi mi ama student amana mi or pa habasi koi school college ki makha pondi ai no honor du ki makha poli habduni chan thambi kapse thagachari sa khona mathang da sa lakchaning se sa education se ngasi gi 21st century da asuki matik darkar oi se kari maram da gino duga koina education se tasengna government job exam khaktagira haiba aduni sagi humda koina thamjaning se ngasi gi koige aspect koige ngasi gi samaj da leiba koige kanaba se kari ni haina thambi hello taribra au sa ta je sa education haibati kaina te da mahai masing enlighten to haibani nangi knowledge do nangi brain do phasana cultivate tawrakanda nang si tungi yumbirel amu oyu matik chaba mi am oyu haibani mahai haibasidi ngasai sarna su pangre any lamda low bubu ro cultivation to kan sita mangon de education lai ba mi wargani ma phachana matam low phachana khoigani lahon hunba matam da koi gi tila de dak ta ting ga sai tin ja da mo hon rakani low phachana khoigani ising gi ma irrigation system semakani adagi ma gi pH value ka ina soil test to rakani adui matung ina ma na har haptana kotana manure haptana adagi organic puthuraktana to rakani low mi warga su Natraga computer science mo eren khalo magi software develop torakani aduga ma paisa talakani magi to ba mangonda sa education to background yora gati education yaudra the darkness wherever you go without knowledge of education you will be in darkness adu loksingna samu phai haiba lai education duna loksing pi torini knowledge is power adu larik tamna na di copy to bana aina school da chalaga exam to matamda
ꯑꯣꯖꯥꯗꯒꯤ ꯀꯣꯄꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯣꯄꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯁꯤꯜꯂꯝꯃꯒ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯐꯪꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ABCꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ 1 2 3ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯡꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 1ꯗꯒꯤꯅ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟ ꯏꯚꯟ PhD ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔ ꯐꯥꯎ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯁꯤꯂꯦꯕꯁꯇꯣ ꯐꯖꯅ ꯅꯩꯅꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯗ ꯀꯜꯇꯤꯚꯦꯠ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ we should be an educated person amagi mind dunadi kaidonungda imung manunggi lebakki khunai samajgi mangnaba tawraroi adugi mido adudi Allah na su yarani shona wherever he go he will be welcome aina Canada sal azu I'll be suited aina Australia sal azu I'll be suited aina Saudi Arabia sal azu I'll be suited because I am a enlightened person knowledge dun enlightened tawrabne ba to akoina knowledge phangning disi karigino akoina drug pamisi karigino ba akoina nisha saba pamisi karigino ba ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯏꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯥꯏꯛ ꯀꯟꯅ ꯊꯧꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯈꯣꯟꯒꯁꯦ ꯁꯥꯏꯂꯦꯟꯁꯔꯒꯁꯦ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯊꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯥꯎꯁꯤꯟ ꯐꯩꯁꯤꯟꯅꯕ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯖꯪꯒꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯥꯃꯨꯅꯒ ꯄ꯭ꯔꯦꯛ ꯈꯣꯡꯉꯒ ꯊꯧꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯌꯥꯎꯗꯕꯅꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯌꯥꯎꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯇꯥꯏꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯇꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯗꯇ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯅ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯃꯍꯩꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯪꯈꯣꯜꯗ ꯍꯧꯕ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯤꯟ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯏꯁꯤꯡ ꯋꯥꯠꯄ꯭ꯔꯥ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯣꯝꯗꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯇꯧꯕꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯃꯍꯩ ꯆꯥꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯣꯏ ꯈꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ 100 ꯀꯅꯥꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯣꯏꯕ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯝ ꯈꯔꯗ ꯆꯥꯅꯕ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯏꯆꯥ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯥꯒ ꯆꯥꯅꯕ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯀꯤ ꯂꯝꯗ ꯆꯥꯅꯕ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯐꯖꯅ ꯁꯥꯟꯅꯍꯟꯈꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯝꯖꯔꯤꯕ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯕꯦꯗꯃꯤꯟꯇꯟ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯀꯕꯥꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯒꯦꯝ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯥꯟꯅꯍꯟꯈꯤꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯒꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯃꯥ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔꯒ ꯁꯥꯏꯟꯁꯀ ꯆꯥꯟꯅꯔꯦ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯍꯟꯈꯤꯕ ꯃꯥ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯆꯪꯍꯟꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯆꯪꯍꯟꯈꯤꯕ ꯃꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯒꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯁꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯀ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯍꯩꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯃꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕ ꯋꯥꯔꯜꯁꯤꯗ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯇꯤꯖꯝꯒꯤ ꯑꯕꯕꯅꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯇꯤꯖꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯗꯨꯅꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯁꯠ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯒꯤꯁꯨ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯅꯣꯏ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯃꯥꯡꯍꯟꯒꯅꯨ ꯃꯇꯝ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯇꯝꯃꯒ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯉꯥꯜ ꯐꯪꯉꯒ ꯇꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯁꯃꯥꯖꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯎ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯥꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯕꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯔꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯀꯤ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯑꯣꯟꯊꯣꯔꯛꯄ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 10ꯗ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯍꯣꯜꯗꯔ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯔꯛ ꯋꯥꯡꯕ ꯇꯥꯟꯅꯔꯛꯄ 10ꯗ ꯃꯥꯔꯛ ꯋꯥꯡꯈꯤꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯗ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯄꯤꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯍꯟꯕꯒꯤ ꯍꯩꯅꯕꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯈꯟꯗꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗ ꯃꯥꯔꯛ ꯋꯥꯡꯍꯟꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯀꯟꯅ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 12 ꯂꯣꯏꯔꯛꯑꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯖꯣꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯐꯦꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯑꯣꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯛꯁꯇꯨ ꯃꯥꯟꯅꯔꯛꯇꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯂꯩꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯔ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯊꯥꯡꯒꯩ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ I am not an educationalist ꯑꯩꯗꯤ educationist ꯑꯃ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯃꯦꯟ ꯄꯤꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ it's my personal view ꯑꯩꯒꯤ personal viewꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯍꯟꯗꯕꯤꯗ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯗꯨ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯍꯜꯂꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯝꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯡꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ
knowledge phanghanaba mong da tawbuni hariba mong sida akoi chhatra singna parents singna oja singna mirai bagi wani system ji government na di akoi leiriba society akoi leiriba akoi knowledge level environment singi matungi na madugi set out tawbuni ai di government gi hujik prescribe tawriba policy sing se ai di yaning da bakana leite na khalli maram di akoi leiriba situation singi matungi na khangai myam ta na kan da government set out tawribani. And then private institution we know private private ni. I am the managing committee, I am the director, I am the chief advisor or whoever private entity to gi apam se ai apam begi matungin na ayam batatori ni. Aduna private schools so amaga khenai kanawuma school khara dana akoi ki competition phajana tawrakan sida taraba outside taija sir private institution singidi magi motto amomda tawbani aduna karim kanda school khara di akoi position holder mayam puthokna ba chhatra ma oja changa ga leita eba aina thengna ba school ai maming di palaroi ge kanaumba akoi school atopa khara dana mu class mi angkhai leiba humpu leiba class ta oja ma khaktana adum mayang ni sanabi matungina takpa ga so dum lei aduga ngasai gi nauna hai sumaina exam maya da akoi gi angang mayam je boarding da thamaga moi copy tawhan bagi akoi gi thuna ina ba copy tawna ba mong ga na sum akoi gi marak sida dum taba phangya I am not 100% sure how far they are going in that way adumaina tawbra tawdobra se I min mang urubadi ngamde adu taba di mayam lei adu aina haining is it is choice akoi apam mani karamba private school da karamaina larikta I karamaina tawi haibasi asagi mama mapa singna guardian singna madu akoi thijan numjan gadabni adu masa singde admission tawgodabani adu ga section na sena gadabni plus private school singduna su makoi gi how they have been teaching the students haibase thangai sengna akoi gi madu uthok pigadabani maramdi makoi gi commercial oiba wakhalon da moina sala kan sida satra singi tungi career compromise tawbada madu madi ai tawhaning de aduga ayamba private school da gi su thorokpa satra mayam afawba su oi government gi su ayamba oi government gi na hana mamang thaki ayamba oi hojikam da di hanaga gum oide moi gi government gi sisu adubu private ki singsa sigi si mayam na wahang hangnari sini asigi pakhumdi mayam na su hena dum isa gi level da leramane na ai thakachari sa akoi gi chhatra mana mi oina bohon rakpa akoi gi matik chana bohon pangtamda guardian singi chawba thodang leibaduni tasengna chhatra oiriba singde akoi gi inklaiba matam oibagi akoi matam gi chatna bisu yawningba dagi inglakbagi matungina mamanabi akoi gi mafam do orso khajabo tang orso mayama akoi discover tawningbagi apam dul leibna maram orga makoi de hena thawai akoi gi karigba matamda akoi gi komthorok jaga yawi adu mamatamda guardian singna hena thoina section gadabni yengsin gadabni haibuduni tasenga yamna sumo famni akoi guardian kya amrum chunga si viewers singsida yawi ramgani haina thaje aduna marmorga sana haibo fam is login begani haina sa taw sa mathang tarakoda sa koina khanjani se koigi locality singda yam toina haijaba taiba sana haigedugi makha tarakoda koigi laiti yamna faraga koigi government job exam singda de hek koigi marai bak leite dana lehobani thabak phanghodabani sumaina haiba do tasenga mana smart study tawrudabana maram oraga koigi mana exam do crack to ngamudabra natragna masi tasengna lak haibasida laikhrabra koigi natragna angang do koigi
ꯀꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟꯕ ꯋꯥꯍꯩꯔ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯥꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗ ꯀꯔꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯕꯒꯦ? ngarang maktasu ay yumda ako hausi MBBS NEET ki exam thari ba masi hanjin jin try tawra kan sita hausi phodi lana thozan tawbi da ba hai tare masi mai pak pangam diba ai angang sing amakhat family angang amakhat ai ga wari sharamni adu masi luck su matter oi ba jatni haidi ai ne yamna haire singe ai khange kaina satpa yadaba hoigi sembi ba mapu Allah hai tare mapudugisu thaujalama magi blazing darkar oiba mama mapa gi blazing darkar oiba kairoi lekai machi manau mari mata mayamgi blazing darkar oiba ma bu min hek ubakanda nuksiba ma darkar oiba adudi mana satra duna competitor duna natraga misak tuna ma bu miyamna nuksi na blichat kharati ma chatpa darkar oi or ma chatlam batai ai sumi ayamana wherever I go aina sakpa matamda hoi thana oibadagi ti khara adum chugan jagan namju yam yawre maramji because of my duty my activities ko kitang thana ge city tongan bo khara leibani na aduna tabas hatra oine kanda di mina ai yam nungsina tawi amna luna sana tawi aduga hek ai u kanda nan thabiba adagi kari haine board pb blessing pb am toy tawi adu ai angang sing deso aina hai ai di smain tawre noi yam wat lena aduna haning ebo point disini ngasai ki mana lari bayam hairaga su ngasai smart study haiba point am inauna baliti am chummeba akoina MPSC thaba kanda last 10 years ki papers hai pachana ina paper ani home coaching institute ani home ki papers in naina kanda aina masidi masida adu hangre ti si hangpa yai kaina magi mind mapping am darkar oyeba satra dugi or natragana magi guide to biriba ozabu oiro natraga magi guardian oiro makoi gi mind mapping ama darkar oiriba aduna haiba mind mapping sa sigi si mana haitragadi smart study haitragadi ma lari haibatana su yade lari akoi master of all jack of all master of none guy in english haina bom leiba khangba loi khangba aduga master yam hoi bangam daba adugi type chhatra su mayam lei adu haiba makoi sa fajana moida awareness piba makoi si counseling tawba ma darkar oiba aina ngarang ina aigi haiba relative angang satra du fajana counseling tawi nang need karima pass tawdragasu a lot of career is ahead of you nang assistant commandant OBI army ki captain OBI major OBI natragana nang UPSC exam tawbi MPSC try tawbi bank ki tawbi kana aina ngasai monda counseling tawbieba ngasai ai gi se singuna aingonda ngasai ai gi sasi maning ma handak exam pass tawdragadi ma si adu this appoint tawrening makare kaina khasum tawkan this is just an example aduna hiding body lot of career is ahead of us nang if you are a prudent student if you are willing if you want to walk nang na thabak toba pamabadi if you want to toil if you want to suffer nang na suffer to bangam borgadi a lot of career is ahead of us nang na need pass out drasu engineering pass out drasu go mengi job aba pass out drasu khoi gi Amitabh Bachchan goi so khoin ta kanda service selection board chatle army officer oi hode to Amitabh Bachchan ji everyone knows khoi gi president oiramba APJ Abul Kalam do service selection board la kami ma khan gidi adubu he was one of the greatest scientists nuclear scientists India gi maming chalis in world aduna khoi na ai gi hona ba amma master oi hodre masi ai ji lambam hongda ai master oi dre ne khanai lete ai na khanma tare mind mapping tok tare ai ji kari dan hena sana ni ai career si competitive exam ji karam thagani karam coaching de chatkani karam lerik pagani karam ganda pagani nongthin numi chupa lango so koir so wherever you want to explore the world is yours prithvi sinangi neba explore it but you also consume your own time for your own future adu higher city magi mind do aduna haije singjaba magi time management magi energy management magi adu mayam do adu gi combine do aduna left side go pot ni na ina tham saga terika koina koigi MN ambition thama matungda koina maduda mai pak na bo honna ro so koigi laibak ta tamlam dabdagi koigi khajikta da lai tharaga le hoba madugi lambi da koina mai pak ko ngamludraga so koigi atop line da koigi hena hendot thoidokna phauna bagi masaga ma oiba yai haibadu koina sa khudam ga korana koi mangda ta dul leire da
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯗꯨ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯔꯦꯜ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯁꯥ ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯁꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯗꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯏꯕ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯐꯥꯔꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯃꯥꯖꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯐꯠꯇꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯤꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯂꯩꯅꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯥꯔ ꯂꯩꯅꯔꯒꯅ ꯃꯇꯧ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯔꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ serious over issue ne ba drug kise illegal drugs kise very serious issue illegal drugs ka khulai pai ba kangbu ga du mari thana ni maramdi they are criminals they are committing crimes makoi na crime tawbani na makoi si makoi gi aswan ba lega ne ba aswan bu ngak na bi damak ta moi gi grouping syndicate thi ga ne ba moina drug tawri ba kangbu se mi ama khakta taw na te hoi vendor tawbadi mi ama na tawbani vendor di yum ma di yon bai wani ani da hom di yon bai wani atuga illegal akhoi drug business to rising city cartel akhoi drug cartel ga haibudo syndicate ta kangbu mana ngasai gi paisa gi karbar toropa kangbu mana popi gi karbar toropa kangbu mana drug ta sungdok na ba toropa kangbu mana transport to na ba toropa kangbu mana madugi channel me amam men thok menjin gi ka madugi toropa sumana mi manga taruk tare kangbu na financial management toropa aduga ngasai gi moi si percentage yen na bane ba masina manghali se akhoi gi lu tong yaw na punna manga ne ba akhoi gi society ama community ama laibak ama adagi kan mioi ba khunai si manga bane ba akhoi gi maroi na muslim community di akhoi gi al quran na haibiri ba aina haibana te quran na haibani morobi sing na akhang ai alim sing na haibane ba nisa sara matung da akhoi na toba amal khudim Allah na ya biroi ba adudi hojik akhoi gi maroi na pangal community da drug ki tawbiri ba sari ba thai ba akhoi mangi ba mayam cha makoi si gi hayeng akhoi gi di jannat tu jak haiba pot ama leibani na makoi gi destination si kadai oini punna manga bane ba akhoi si dunia da su manga bani aduga akhirat su manga bani adugi context wang da ha ka manipur gi wang da salone maitai su pangan gi da la ga charari pangan su maitai gi da salaga huraluri natragana kuki su adum chari naga su dum yauri punna mangmina bane ba kana budi mi khara kana ni moina building khara sakini lam khara leigani gari phajaba khara tongani moi property khara leigini mi khara kakna hai si 10% na te khogi society sigi only 2 3 4 5% drug the business ta mai pa is at the maximum 10% 5 to 10 atai di loira mang mang atani tak pang atani masa charaga paisa mangaga jail changaga government authority ga muknaraga siraga naraga mang he pang atani aduna haining e poti drug si de hoi toroisi drug si maroina vendor si toroisi ai di hana da su anti drug oina dum lai duni maroina khoi gi muslim community gi chilinau singda I want to suggest it aduga popi thari du su noi urangmani wherever I go aina chatpa mafam khudingda drug ai dum phai popi yan thali aduga mafam du gi miyang pullaga masigi against ta akhoi gi government na piri policy program mayam akhoi adum tauna bu khot nei war on drug honorable CM na hodokhiba war on drug simak aina lilongda kanna drive akhoi 2018 19 adugi tawu matamda honorable CM gi machindagi thokibani akhoi alada anjuman ikro mayam do pulakanda aduga nungsibidana aina kangpokida drug ki popi gi tawu mayam do da akhoi gi nungsibidana honorable CM na recognize tawbi akhoi district ta reward maripi lak manga gi ani case ani da lak tret ki ani case ani da adumain tawraga akhoi ko encourage tawbi ki recognize tawbi adu sumaina akhoi gi leiriba state ti akhoi anti drug agency me amam leiri central ki su leiri sida akhoi no cooperation piraga akhoi gi maitai community ki bu oiro kuki gi bu oiro naga gi bu oiro pangal gi bu oiro mayang gi bu oiro whoever is settled here like minere ba akhoi sha akhoi masen se drug tagi kallaga isa isu mayam se semam si drug haibisi kanada bo potne ba illegal drug maroina akhoi gi drug chingdugi dagi akhoi na kana ba drug popi dagi kana ba hidak akhoi gi medicine mayam semi sari chari akhoi thapadi yauri bani ahanjingi ke gi mayam aduni that's a different matter aduna taba akhoi na illegal oibu mong da stimulant oina sinna basida masi akhoi thingji mi khara khak no aina na ba aduga mi khara khak khudong saba phangnabi dam tai akhoi society ama community ama state ama country ama humanity ama
manghan mase pharoi haningi nangna drug tagi phangwa paisa duna nangi nasa semaga kaisu mai pa oi nangi nasa zu heng aigi isa zu aina illegal oi mong tawraga di madugi bad result lakani maram di khoi thakta tawbangam bai shorama leiri ala leiri authority leiri ain law leiri aduna yamna ka henna khoina ngachau thiega leba ama khunai ama community ama mangaga manghan na tawba mong dai khoina paisa tan masa masi ai masi handai so hanso hairi masi tawaning de masina khoi gi satra sing maroi ni khalak liba satra sing ngasimak ai gi sanupa na hai somewhere at some congregation mamana bo khara punba jaga amada noi gi satra sing noi marakta drug chaba yaubra ka ni sasa ba yaubra ka hanga na yam ki dana moi mamana ba xyz kharana ko yawi ka na khut hangle na luiram tra ba dudi makhoi mi khara pun kan sita noi drug chaba yaubra ka na xyz khoina hamkan yawi ka ni khut hangal agadi society si amna arubu ereba kadom chat ige ba moi kadai bo ba puning jangna lai tammi ke moi gi future ambition na kaino moi future career na karino ba adu haire si akoi gi mohalla gi level da club gi level da organization CSO gi level da akoi gi tawrakan sita akoi gi moi singna police station gi level da gi district SP gi level da gi home department gi level da gi mase punna thiengnaraga nisagi potse sum thoba natraga di akoi gi angang sing mang takani taksu ta e hayeng future moi gi leiroi hojik makta tawriba manipur gi asobu issue sa drug ka sumari leini haibse ai thamningi inclei ba youth singda adugi mate yamna khoi manghalaba drug nisa yo polam je ko thingna bo na gadabni amadi society khuding makta nisabu sagal odabni haibo kham doni sengna thaga sarisa sa khoi mathangda khoina lachani ro kham je sa khoi state ki boiro dagi central ki boiro khoi defense natraga active ta leiba khoi job posting gi oinde sa ta sengna physical haibase physical fitness ya adugi mate yamna darkar oi masige defense exam gi damakta di mase backbone ni haina lobe maram asina khoi exam di clear ora do physical da ta sengna ngam houdaba khoi masingje tangkhai le sa je masi karina maram oraga khoi physical se adugi mate son thakribno masi mobile phone maram oraga khoi mobile phone da pungkun mari khoi hajang sajen tawda matamda mobile phone yengdra lai thorpa doga asumba sidagi oira ibra na tagna masidagi nga khongna ba khoina nongmogi manungda kari kari tawbi ai khoi physical fit oina leinabagi damakta masigi matangda sana tentakna tham this is a very burning question wherever you go people will find with one smartphone in his hand sometimes with 2 or 3 phones phone jam de go yaw de yadre go what I want to say is that let's take the benefit, the merit of smartphone. Phone aina pairiba phone sigi kana bodu oina low seba exercise ki matam ma tham jeba ayu pung asukta watpa natragi evening pung asukta akoi exercise tawba haiba aduga mobile du da yoga yauri app o yoga gi yauri adagi akoi gi gym gi yauri exercise makhal gi yauri no more than 15 to 30 minutes tawra that's sufficient for become a physical fitness because akoi usigi hariba exam competitive force ki defense ta ga force ta koi competitive exam thariba young singchidi naha singchidi moi chai kunmanga ta ina kontra ho at the maximum I am not 15 20 to 25 ki ngaktani ado moi da di 20 to 30 minutes no exercise or hafta amada numit mari ni khak exercise tawakan there will be sufficient no more kilometer ani khak chen bi ralore step 10,000 steps api ralore chumana ai ambition khara thamdraga di adam phone pairaga kokta koi gi lari khakta paraga yaroi because we need to go side by side with mental and physical fitness aina mental fitness oiribadu maina competitive exam ngami ba du maina ngasagi practical fitness physical fitness su oiba darkar oi adu orgadi ekhona lari pare ba du maina ai body si su sana khon araga ngasagi magi madugi darkar oiba orini serious exam thareng galo gto tax yaurkani si makhal gi yaurini ssb interview sin mitaru ni ka sangeni no magi wari nate adagi crpf ki ta satleng galo sub inspector ki ta mayam yaurkani adugi parameters sing du de khoi nei na tare khang ai sing dagi form tharak ta mi yaurkani adagi usikti net ta internet ta
Google da kai da amada YouTube ta phangdabam ta yaudre hai singida moina officer sim oikanda si job sima defense service gi sima sang matamda physical fitness kai gi darkar oi kai kamaina work ta woni psychological test na karino GTO tax na karino kaje adum masana adum nei ne biya ba pot nga kane ba adu ai khoina nga sai gi misuse to woi wane mobile phone do pai ri ba mobile phone do na apa mong ta ka da photo phata mong da hoi sina bai wane YouTube changani Google changani Facebook changani Instagram changani viral thirani amatam manghalani pung ani tarani ahing tomorrow ayuk theng na golani adudagi his day will be spoiled aduna haning iba point say we have to learn how to use things judiciously what say mayam ja kogi around the lady ba hojikti lot of things are there comfortable me life to comfort pina bagi tam ta pot mayam sa re ba hai ba pot mayam je gadget mayam ja ai koina matau karam na judiciously in a meritorious way achumbala mi da sina ga dage hai se master to ba mandar kar or natradi will be slap ai koi ju is mobile gi minai ne ba mobile sina ga sai gi dopamine thadu halab ne ba kok sida changrab ne ba mobile si pai ka kan da khoi su dum tawe ba ta yeng ning ba maram ni chemical reaction na ma thu ba ne ba mongon da sai brain sida my psychological chemical physiochemical reaction ma thu khrab ne ba mobile je pai da kan da Facebook yeng da kan ek yeng ning ba thamu so mu yeng ning ba sumai na to ba gi pot ama sai gi scientist sing sina sa khrab ne ba khoi da mobile hairo ri ni any atai game hairo gaming hairo game sanam da ka sai gi khoi na Facebook tu uri do angang sing edik taraga ai du kain tor ka sai playing da sana du madu aina ngasi dagi around 15 years back ta Delhi da ina official da ai official le kana magi mapa do jwar sana ba sum computer da adu dagi sum ngau ki da sai gi magi phaklang di yeng ga jwar sana re ga na hayo matam da phagi oi ro ko khalle ba do housing it becomes a really practical thing aduna parents na ai angang sing da isa sing da moroi na satra sing na mobile pai ba se ange pahen bitaba school dagi so harak pa adu satra sing si awareness piba Israel da di sei 3 months sudri pa satra sing na ha sing na mobile pai bi ade police na pai aduga government authority na su masigi impact sa social impact koi gi society da tar impact se maroin using da mobile phone na tai electronic gadget me amna masigi yenga kan da kopna research to kan da masigi koi gi darkar oi ba ain law act semba darkar oi bra madu di matam gi miyamna haizer asan Agachari sa sana marik sum laba khoi nam for mobile phone na mato kamai na ngasigi inklai bana sing da manghalli habagi matanga sandonga thambi da yamna sumisa khoina mobile phone da kan ba kamam apps tagi sing na khoi website tagi kamam yaw du khoi ta sing na madu kan ba hiramom da sinaro da ba ona taina mo khoi manghal pa among da sa khudam oina da sa YouTube da khoi na sangjal la kan da khoi job examination ga mari leina ba khoi gi description to ba dagi educational content creator kyam leri makoina khogi maths kumba reasoning kumba tongan ba khogi mai knowledge pina bo honari akoina adugumba di yenguba tawdana hek sangen baga isai nongmai nga hetangi oiba mit harau ya ba potane hena koina kedaukiba aduna maram warakanda mobile se inklai bana hasi student singda yamna kana ga bo oibo koina manghan bagi masak am oira puna mar morga koina labna thamgadumni haibuduni thagasari sa khoi mathangda lakchani se अखोइना सा स्टेट गवर्नमेंट के जॉब अदुगी मतिक मरांग कायने लय मसी अखोइना नथैरगा सेंट्रल गवर्नमेंट के इंडियन गवर्नमेंट के लैरिबा एग्जामिनेशन सिंगदिदा अखोइना माइ ओनसिनगदरबसे अखोइ मसीने हेना अखोइदा चुननी खनबगिरा नत्रगना असिगी स्ट्रेटजी से हेना लाइथोए खनबगिरा नत्रगा सा मसीगी मतंगदा सागी पबा स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम का सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम का अनी सिगी मरता अखोइना सत्पे आब लंबी से करमबनी na phayana sagi mota thambi this is personal choice masa gi apamani ai hana central government gi job ani hom dorame to thog state amung lai cd because it gives me opportunities habiti central government la ringe kanda I want to kudong jaba me ampi gre I was at Delhi for a long time I was moving here and there I have a lot of experience because of my out of station postings and then again I am the labor pame adu kam sida
aina state government sida kogi AG office amung lae AG office tagi amung MPSC exam kore ado aina thare khalaga su if I want to stay at central government job I can continue but I prefer state government maramdi lamsida pokpani lamsida chawbani matang khara su ai yumda ai state sida miyamgi aina tawningi ba mayam tawa pami because of my aspiration I shifted I jumped to state government job and I'm doing my dutiful job aduna masidi mai magi apambani koigi defense pamba mina army de set patawni army oigi haragati imalai bak thadok patare state government gi job thadok patare natragana yum da home sick oiba yum thadok ning da ba oiragana state government gi job thiba tare adudi mai magi apambani ado marak thana ina viewer mayam da or student mayam da just I want to give one more suggestion regarding preparation for any kind of competitive exam, maybe central or state, or he must be, if you want to become a enriched competitive exam, enriched knowledge. Magi brain sida competitive exam sigi knowledge se mapung hana lenge haragati akogi CBSE ki NCERT ki like since class 6 takina 12 fosi pura master to hota hai all subject. Without this he cannot reach nothing. Adui matungda manorama yarbu kuma machimpa pu hota hai. Adugi matungda higher exam gi waragati ma'am laigre madu ai yororege akogi nongmada khabar se anirak natra ahumlak pau hotai maramdi mangon da ngasai gi current affairs to update tawnabi tamakta Times of India oiro Hindustan Times oiro adagi international gi khabar airo Washington Times airo ko still pare ko exam thani ai laitraga su ai gi knowledge enrich tawnabi tamta nongmada khabar manga tara de tum pai ha international paper mari pare national paper mari pare Iran gi press TV hairo Israel gi Times of Israel hairo natraga Jerusalem Post hairo natraga na koi gi Hindustan Times hairo Pakistan gi The Dawn hairo natraga sumana ngasai gi ma'am laigreba Turkey gi hairo yani Shafaq hairo sumana khabar khara chang naina ma papa ma darkar oi adui matungda ibe am to ibam darkar oi ba letter writing precise adagi essay writing sumana ibe se my expression se aduga magi personality development se tapna taw batai fi set pada saksa pada wangang bakanda mi ge interaction tawna kanda eye contact lei bakani mayam si factor mayam se tapna develop tawra kanda lasta ma mulla bakanda hay amun ba kelak batawna kelaga magi mahi du chaga dabani ai exam thari larik pari ai adu oiningi ai adu oidoribani haidana strategy yaudana guidance yaudana magi preparation yaudana akoigi pangtok tawbadudi mi chamada lising da lakta isorna lana yabiba maraiba phaba amani khak phawkini atai di lemna tokani aduna sumba akoigi coaching institution sing akoi lawai lam orega susita inau khoi na rasi ga tawroktan taw is very encouraging adu sumba institution sing anak pada leibasing da koina kana lo hoba darkar oi hai mofam jai thamni Thagatsari sa duga sa matung takla sa khangen se sana khoigi central government gi khoigi high posting da high profile posting da leram level so sana nasi MPSC exam tha matung de APS ki post ta je sa assistant director MPT CBO lejare sa do sa karini inspire oraga nasi di MPS exam si khoi tha ki no wasi tang hayo Asing maki dia shoira target ni MPSC exam de thangai sing I have no idea about this MPSC exam ni maramda kan idea lete I actually I did army officer we pambani since my childhood because I was inspired by the army officers maybe any reason I army officer we pame aduna ina CDS am kan hone NDS I try to gi ado I se angasonba anga se I si ko ko no hot pa jato kogi kalam na chia to hot patu oi daba ko na sum hot pa adu ko chum so yam chungali pangi bra singi bra adu angka son mani na india ai mai pa hodre adu ai na next option ni engan se da ai ngai pan gi do kogi sar said mana hoji colonel oi biri je ma si khan gi de gi o khalla ma le ko li long de am so adu de ko su khan mi ama le ga na lari se pa ga lai si ko ai na madu gi kari hani kan hona ji ba army officer oi ge na adu isona chanbidana lana chanbidana army oi hodre adu army oi hodre ga su next option na
ꯑꯩꯁꯤ MPSC exam ꯗ 15 rank ꯗ ꯈꯟꯕꯅꯤ ꯊꯥꯡꯒꯩ ꯁꯦꯡꯕꯒꯗꯤ OBC MP quota ꯗ ꯑꯩꯁꯤ MCS ꯐꯪꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯣꯔꯤꯖꯦꯟꯗꯝ ꯊꯣꯛꯑꯒ MCS ꯂꯧ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯥꯗꯔꯅ ꯑꯣꯔ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯟꯁꯄꯥꯌꯔ ꯇꯧꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯁꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯗꯦ ꯅꯪ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯒꯁꯨ ꯆꯥꯟꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ MPS ꯑꯣꯏꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯦꯟꯗ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯤꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯦꯅꯤ ꯄꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯞꯄꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯕ ꯒ꯭ꯂꯥꯁꯇ ꯍꯥꯞꯄꯁꯨ ꯀꯣꯔꯐꯨꯗ ꯍꯥꯞꯄꯁꯨ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯆꯦꯔꯪꯗ ꯍꯥꯞꯄꯁꯨ ꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯕꯅꯦꯕ ꯁꯣꯂꯤꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯤꯀ꯭ꯋꯤड ꯐꯣꯔꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯤꯗꯨ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯥꯟ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ IAS ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ IPS ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ there is no restriction but preference is a different matter ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯒ ꯑꯩꯒ ꯃꯁꯤꯒ ꯈꯛ ꯆꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯐꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ MCS ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯏꯆꯟꯇ ꯆꯟꯅꯒꯅꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯄꯨ ꯍꯩꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯞꯄꯨꯕ ꯄꯥꯇ꯭ꯔꯗ ꯃꯆꯨ ꯑꯣꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯁꯥꯔ ꯑꯗꯨ ꯁꯥꯔ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯔ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯣꯕ ꯑꯦꯁꯄꯤꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯗ ꯁꯥꯔꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯋꯥꯏ ꯂꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯗ ꯊꯕꯛ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯗ ꯁꯥꯔꯅ ꯄꯤꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯌꯥꯕꯒꯦ I just want to give one sincere advice or appeal. Be sincere, be hard work, be suffer. Haibati thamoi sengba asengba thamoi da afaba lakani. Aina thamoi sengdragadi thabak amata niyom chumoi. Thamoi sengdana talubu lanthum mangkhiba kuiroi. Thamoi sengna tankhiba lanthum lepaga lehogani kuina sangna maroina knowledge se. Aduna aina pamiba pandamsi karino haise lepthoa kansida ngasai khara wana honaba thamoi sengna sincere oina lawai haiba leite imphal haiba leite mafam haiba sidi matangi matungina change lakpani important oiridi mi duni ngarang lawai oiramba lamdo ngasi sharu oikre samna haiganda waithauda coffee culture haidana noi ama taramani noi chatlambasu yai waithaugi haiba mafamji lawai gi mafam amani imphal da restaurant mayam lay coffee cafe mayam lay adubu hairibo coffee culture se asi sidala iba magi customer mayam sigi yengaga kandadi imphal dagi di waithau ne henna akoigi shahar oirabra na khalli in case of coffee matters drink purpose hadi mawanda different drinks lay greba imphal da zu restaurant ni mayam lay imphal si shahar mayon ni adigi periphery te su mayam lay ba adubu miyam amana customer miyam amana ngatang pothana ba pamba mage drink khara thakya haragati coffee culture ena waithau akoi lawai se lai sine baduna lawai lete imphal lete masidi mafam matam thanjadu gi matungina piba ngasagi effect na adum ohelakada ngakani just be faithful be confident yourself lawai machani haidana khoi su confident ahan leiru de aduna ni aikoina UPSC ka si kana sa tawru drise adubu last di thomaga adum chatle aduna please be confident kaim khaluno khona pam to pohoto nyom chumna strategy naina lawai imphal gi watch different matter ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯁꯥꯔ ꯁꯥꯔꯅ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯏꯕ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯁꯦꯡꯒꯗꯕꯅꯤ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯁꯦꯡꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯥꯔꯕꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯥꯔꯒꯤ ꯑꯆꯤꯟꯕ ꯀꯌꯥ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯗꯨꯅ ꯂꯣꯏꯐꯥꯎꯕ ꯁꯥꯔꯅ ꯁꯥꯔꯒꯤ ꯑꯈꯪꯕ ꯃꯈꯩ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯏꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯗ ꯁꯤꯌꯥꯔ ꯇꯧꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯠ ꯁꯥꯔ Buyamayum Alhaj Abul Kalam MPS Assistant Director MPTC bu Rasil Coaching Institute ki maikadagi hanna thagatsari amadi matung tarakpa asugumlaba discussion singdaso handok thoidokna sargi mamal yamla wafamsing youth singda koi shag
tawbigani haibagi thajabadsu thamjari loina loina ngasigi live asibu loi hoba yengbikhriba viewers singbusu Rasil coaching institute mang phalgi maikaidagi thagat pa phongdokchari ngasigidi live asi matang asida host guest ki ayaba lawjaraga losinabagi tanjadu lawjage thank you all